Sizin atınız Mayram? Nisamet doktor. Nisamet doktor. Qaysı ayıldan bolasız? Menin Kankır Kırgız Milli Sazdan 14-nji Basqaq kentiga to'y qilib tushgan. Qachon tug'ilgansiz? 73-yili. Yılı tuğdunuz. Ama hazır bu jakta yaşayısız bu Sulayda. Bu Basqaq ayılı bu. Basqaq ayılında kimler turat? Negizden Uygur tuğanlar turat bu. Kırgızlar da var mı? Var. Siz anda okup bitkenden keyin uşul jaka toy berip turmuşka çıktınız mı? Uruğunuzun atı qanday? Uruğunuz. Toqsun uruğundan turbaysiz be. Toqsun uruğu Kırgızca kısaca. İskilikке gerek. Kırgız aytыңыз. Kırgız aytıp berіңіз. Yalda buzu kızı bakıya kadar. Kırgızca biraz unutup baratасыз be. Kırgızca gep kılalam bilem. Жақсы. Оқи аласыз ба? Оқи албайм. Uygurca оқисыз ба? Қазірше? Қазірше оқи албайм. Жақсы. Қанша балаңыз бар? 2 балам бар. 2 бала чоңайып қалды ба? Birisi 17 yaşga kirdi, birisi 13 yaşga kirdi. Жақсы. Bu артиш тарапқа барған жоқсыз, Yo'q. Артиш тарапқа өткен жоқсыз. Бұл жақта қанша қырғыз бар? Bu жақта 10 10 қырғыз. Bir-біріңізге мында қонаққа барасыздар ба? Барамыз. Жақсы. Бұл жерде оқуым бары Uyghur тілінде бе? Uyghur tili, lekin mening baldarim qirg'iz tilini 100% biladi. Qirg'izcha so'zlaydilar. Төркүнүңүзгө барып турасыз да? Kırgız bekene? Биз экөөбүз кыргыз экен. Сүйүнчү. Жакшы. Токсун деген уруудамын дейт. Токсун кайсы чоң башка урууга кирет, билесизби? Кыргыз. Бул жакта алар кайсы 100 жылдан бери жашагандыгын билесизби? Bularni bilmayman. Ошону билген санжырачы барбы? Бар. Ким? Masalan, nima? Nodir Juldosh Akanqa Milliy Zasdan. Nima? Bozordan Abduqodir Musa aytgan qirg'izlar bor. Al Kenkir ayылындабы? Бул жакта чоң Кеңкир, кичи Кеңкир деген 2 башка айыл барбы? Бар. Мындан канча километр алыс? Taxminan 35 kilometr. 35 kilometr alыс, болжол менен. Мен азыр кыргызча сүйлөп атканды сиз жакшы эле түшүнүп атасыз да? Түшүнүп атам. Мындай радиодон кыргызча уккан, телевизордон кыргызча сыналгыдан көргөн учуруңуз болдубу? Жок, мен кичигимден тартып кыргызчаны үйрөнүп. Жакшы. Бирок мектепте уйгурча окудуңузбу? Уйгурча. Азыр кыргыз тилинде мектеп барбы бул жакта? Жок. Анда кыргызча жалаң үйдөн үйрөнөт экен да. Манас айткандар барбы? Манас айткандар жок. Бирок өлөң айткандар бар, кыргызча. Өлөң айткандар немеде Кеңкыяда бар. Кеңкыяда. Кеңкыяда. Сиз кыргызча өлөң айта аласызбы? Жок. Кичинекей кезинде айтыңызбы? Мен кичигимден тартып Санжыда чоң болуп бек укпайт. Санжыда чоң ойдуңузбу? Бана өлөмчүлүндө анда Жакмашы. Мушулдерде. Сиздерде Санжы. Сырат yapma. Ракенде. Биздин секретарыбыз эми. Келе жатабы, Азыр а киши менен да сүйлөшөбүз, Рахмат, ийгилик болсун, жакшылык болсун. Берки балдарыңыздын атын айтып коесузбу? Аты ким балдарыңыздын аты? Ысымдары ким? Балдары. 2 балам бар деп бериңизби? Ысымдары ким? Аты чоң баламдын аты Абдырам. Кичик баламдын аты Кадырдин. Качан төрөлгөн алар? Bir bala 90-жылы. Абдырайымбы? Мен кичиге 2003-жылы. 2003-жылы. Жакшы. Жолдошуңуздун, күйөөңүздүн аты ким? Токсунбу? Ал кыргызбы, уйгурбу? Кыргыз. Алдагы Токсун урусунан бар. Урусу башка, Анын урусу кайсы? Түшүнө албадым. Уругу, аны күйөөңүздүн уругу. Köyümüzün uruğu kaysı? Kırgız.
Uruğu da Kırgız. Siz uruğunuzda ne dediniz? Toksun. Ma ota-enenin Toksun dedi. Kabilesi. men düşünem. Düşüngeniz. Bunday misal üçün Kırgızlar içkilik uruğu, Boston uruğu dep ketet, Teyit dep ketet, Kıpçak uruğuna deydi. Anday mayda Ha, uruğu. Boston. Boston bu sizdik. Boston. Köyüңүздүн uruğu da Boston bu. Ha, Boston. Sizdiki dağı. Ha. Kança yaşka geldiniz? Men 70-nji yıl bolgan. 73 yıl төрөлгөн экен. Köyüңүзчү? 70-nji. Ал 70 yıl туылган экен. Анын аты ким? Köyüңүздүн аты, ысмы? İsmi Toksun. Анын аты Токsun. Эми түшүнүктүү. Рахмат, жакшылык болсун.